Ari man siguro ni sa ako paingon. Uy, asa naman to? Sus, lansa naman yung tawanan eh. Ulay mahimong trabaho. Sige katulog. Unsa man yung tawanan ni uy? Ginagawa mo. Mauna, resulta sigig inom. Mauna, sigig kahubog. What? Unsa man akong buhaton na yung tawanan uy? Gagara na. Sana all. Ay, husto. Inani akong buhaton. No. Oy, 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 oy. Tanawa kong hubuga ka. Huwasan juga karon. Maran! Sa maning tawanan ni. Tiguwang na. Sige ka pagpabadlong. Maran! Tanawa ni ron. Huwasan juga karon. Oy, 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 oy. Damay. Kung siya plano aning bataan ani. Gagkabuk-kabuk man. Gayaw-yaw. Na. May gidangat ani. Ari man siguro ni sa ako paingon. Oy, 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 oy. Tanawa ni ron. Dila raja dili mabasa si Maron. Mao na ni Ron. Sige ragyaw-yaw. Sana all. Tanawa lagi. Sana all. Tara na, let's go. Uy, asa naman to?